sengisuke ngabona izinto esingabonwa abanye abantu kunezimpi ezihlasela abafundisi bethu ngabe ibonwe yini manje nilahlekile lahlekile usafonela ukuzokhonza thukhona yini hayi ngeke fika ubani ozogcina ibonto lahlekile angifuthu impostoli akabakhiphi ngaphakathi uyabayeka abagcwale kanje bese shintsha agent Allah ukuthi asithandazeni babangameli kaJesu Kristu zemizini uma ngalutho uyaphusha nemaphi uyaphusha thandaza ubona ukuthi labaqedile la baqedile abasakho kulento yenzayo bathi ngamehlo qeda phela qeda kusho abanikazi benkonzo Hallelujah. Mbosol sagcina nini ukubona abantu abasha esikhonza nabo emzimbeni kaKristu bethatha over ema-university ne-SCO ngeke bakwazi ukwenza lokho ngoba impilo yalapha iphila akusiyona lesimazana ngiyaphinda futhi yonke into eniyifunayo ikhona kodwa qala unelise inkosi. Hallelujah. Woza sisabantu abasha bayo izinsizwa zenu zibone imibono abadala benu baphuphe amaphupho. Manana insizwa njani before ubona intombi ngaba ukuthi amehla akavuleke enyameni iqala engakavuleki ngamehla. Hallelujah. Phela ingakho impostoli uma kunobufakazi ukuthi unkosikazi ngambonisa bathi welele kanti ngane kwayo kusho abantu impostoli kusho abantu bombono kusho abantu be-office labo bale neya bathi ayikho loo nto leyo hayi bazibaphatha ungakhethi uvala amehlo vula amehlo manje ungalokuchaza yabona kanti balahla into ezobenza babe safe. Yini umbono ukubona isiphetho kodwa usibona eqaleni bese usebenzisa umthandazo ukulanda okusegcineni so that usathana umepresente enye into ongayazi ukutshela ukuthi akusikhona lokho ngoba abanye besidideka lula nje athi asegcineni umusebenza yonke into athi ngizombona ngani uma kuhuya asegcineni ngoba usuke wazolethela into engakaze ayibone ngicela ukubuza umbuzo akaze ngenzeka usekhaya ubona umbono inkonzo uyifice njalo ufica ungifaka lelo bhanti olibonile ngivula lelo vesi noma engidisa ingoma acule leyo ngoma ucathi umdlalo lona cha lo nto yasenzelana iyenzela ukuthi ukhonza kube nesiqiniseko just in case usathana siphuca inkonzo asinikene siyiqhawe akusiyona impostoli yes ubona nomuntu ozonikela ngemoto engakayikhiya ukuthi awinkonzo izobe inje namhlanje thiwa kumsebenzi weyinsizwa lo My. sisuke sesebhadini njengebandla uma insizwa sizobona ezinye izinto zingaboni imbono kakhulu isiza nganika imbono bambandlana isiza imbono ngoba uma insizwa zethu zibona imbono ziphila zi-experience igrace kaJoseph. Umbono ikwenza ikubeka kuma-dominion space. Okay. Ngoba laba abanamandla babona izinto ezizobaxaka bese kufika abanomoya kaNkulunkulu bezochaza imbono yabantu ababona imbono bechazelwa ababonayo. Hallelujah. My. But I tell you this now much. Sure. Sivika insizwa zethu kuma cases. Uthawu nawe yini into kamoya okayenza kodwa ukusema case serious
uthembisa abantu izinto eziserious kodwa ubujambo uthi ubani okhuluma ngamthi usibani bonjalo usibani kanye usaqalile ukholwa usangenile eoffice lakhe khona imbono eyibonayo sekuvulekile ikhethi isilaka moya ngizongicela alikho ibandla elinephila kamoya engcwele lapha kube ngekho kuma position ngoba mposo ugcina sishaya ugcina inkonzo uyifaka ngenkani khonzana bafuna ufaka inkonzo ngenkani yabona indumisi yakho nenkani impress yakho nenkani phakamisana izandla shaya izandla imali ngenyawo ngoba basuka beze entweni kade bakayibona kuthiwa ke uma kusuka kweyouth ke abantu abadala kuthiwa abantu abadala baphupha amaphupho umzalwane uthola umsebenzi uma uthola umsebenzi lomzalwane afakaze phambili uthola umsebenzi unfortunately iSunday yami yokugcina ngiyaqala Wednesday ifakaza nje inkonzweni neminyaka engasebenzi shawa izandla kujatshulwe asuma umfundisi ethi bazalwana simvalelisi kulethe isitulo hayi dunyiswa kushaya indishi kushaya imbenge yazi impostoli inkonzo ivalo kuphama umuntu ugogo lapha athathe imicrophone athi mntanami akusiwona umsebenzi uyacabanga ungasebenzi ungasebenzi ukuthola isebenzi wathola ioffer wayisayina wayi-emaila uzova lesebenzi 9 nemali siyakhuluma ukuthi uyahamba 9 imali nawe uyabona igross iyaphuma la phambili uzofika ngivula kuvele kusume nje umuntu omdala athi mntanami lo msebenzi uthi uma ngcola kusuwona athi lo siza ugogo uboneke gogo right mhlawumbe kuvuka uBP noshukela mhlawumbe ugogo ngeke phela uthi ngithandaza uNkulunkulu angiphendule bese nagogo uthi umsebenzi ugogo vele amelapho nje yabona kuma umuntu omdala futhi angeke echaze isebo nesiGreek athi nje lo msebenzi uthi uma ngcola kusona wakho abekudondoloza lahlala phansi bonke ifamily yale ntombazane omama khona bathi wathi usibani akasifuni kangaka bayithatha intombazane bayifaka eTaxini yenyungeko